Oras selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Dari panurang sobuton pay may jalohita rekapan sigano pari bata nagabe onjolan ni hapor sayonta asada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih sombah konur nami hubamu Tuhan. Bani pangirupimu huban nami marsada-sada buya nami puho bani panurang sobut nyarion. Marasoman hidup niru apa biar layakmu ase parsakon hamhanami Tuhan marhiti hatamu si bagas hatamu mahumahanami manggulmit rosi makurcahon lawan nami segancang niru bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan mapakontogon nami. Amen. Bapinang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus di kapan sigano pari bata sadarion Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022 ay matar surat bani buku Heber bindu 4 ayat 10 nama katahon semen ase marhisah ni hurmahita marayak paratas hidup ni hur ay ase dapotan paroto apa hidup ni hur hita bahen pangrupion bani panorang hapor luani. Adong ma sadani omba halani baru ikilai orang tuani ma iya sip-sip do iya jana malungun tumang uhurni halani gatni adong hasalahan ni jana halani aima iya ikilai jana imarahi orang tuani pe marah bekal sadoka imarahi ai niomba ai lalap do unduk janah langdung hisah ni hurbani lau makorjahon horja sigano pari janah langadong kumahabarani on bani laho marsahap hubani orang tuani langi bagas panagaman ni hurni sanggana unduk iya jana usok uhurni galet iya ro orang tuani iparsakon jana isise iya jana ipatugah hubani bahasa orang tuani ai lang bemarah hubani jana doma isal puhon haganupan hasalahan ni ai deko si ai mitor sopong mamarubah buhini gabi minar mabuhini janah langsung cong-cong ma iya lau yahudapur ididah ni ma ahanda bosyur coran ja ihor jahon ni ibagas malas ni uho Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus sonai magati jupa ibagas guluta sangga itandai hita dirita sangga ibutuh kita naduk mardosa hita ilobe-lobe nine bata gabe morudo hisah ni hurbata jana tarlanglang do hita roh hubani ne bata aima asi ibere ne bata hubata anaknya nasasadain Tuhan ta Yesus Kristus laho manubus dosata makop-kop hita janah paluah kon hita umbani kom goman ni dosa tujuan ni aima songon hata ni ne bata regapan sigano pari bata bani panorang sugot niryon ase marhisah ni hurma hita marayak paratas hidup ni hur ai artini ai anggodoma isobut paratas sa sitong ni aima yanan ni ne bata ija iya laho manghumi colma pardosa jana hak ni ne batado ai halani iya do namano palangit pakon tanohon jana iya do simada haganup na adong iatas tanohon jana bani halak pardosa hak ni ne batado ai laho manguhum atap manguhum marhitehon ni cara na keras atap manguhum marhitehon ni cara na lembut
bapenang nyolongan ibagas Tuhan pa Diyos Kristus. Tapi lang marhitihon di cara ay na ibata. Pataridakon habagkalon ni kuasa apa habigahon ni paratas ni. Tapi ipatalar do hubata marhitihon ni idop ni hurni pakop-kopon ni ibagas Tuhan Yesus Kristus. Bahasa paratas ni nebata ay maparatas idop ni hur. Ay mamambahin asin marhisah ni hurhita adong habaranion bata roh ubani nebata marbual-buali songon niombah nok kanayay gabi adong bani malas niuhur laho makorjahon horja si ganu pari. Sunay mahita bani panurang suguton sangga itanda hita dirita ilobe-lobe ni nebata. Jana sangga itanda hita sunay matungon bulak ni paratas idop nihur ni nebata. Nadong maipasirsir bata iyanan bata laho marbual-buali pakon nebata ibagas habasaron ay mahumana gabi parbubu bata bani panorang suguton. Ibagas sisanya mahumani hita lang pitah mandohori nebata. Tapi ibagas na makorjahon haganupan tugas tanggung jawab na yapehon nebata-bata. Jana napaduahon ipasirsir nebata hubata. Paratas ni gabi yanan bata lahu majupakon nebata. Ay marhitehon ni pangapition ni Tuhan Yesus. Artini ay bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Pangapition ni Tuhan Yesus duhape napatalupkon hita boy pajupah pakon nebata. Pangapition ni Tuhan Yesus duhape ni naboy papitorhon hita ilobe-lobe ni nebata. Jana pangapition ni Tuhan Yesus duhape ni naboy patalupkon hita ase lambin marhisah niuhur hita majupahkon nebata ibagas paratas ni idop niuhur ni ay maase maningon do hapeni totap kita martenger niuhur jana mangirikon Tuhan Yesus pori ni pe idop pakon hita bagi-bagi ni parlajuan ibagas parguluhan ta si ganu pari halani ibotoh kita takas sangga irikon hita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus do na mambubahay hita. Tuhan Yesus do na mangapiti hita ilobe-lobe ni nebata. Jana na parpudi sa hali bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Maningon labing takas mahumani. Ididah jana ihapor sayayu hurta. Bahasa idop ni hurni nebata ipasirsir bata. Aima bahen pangrupion bata bani panorang haporluan. Artiniay sonon bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Halani borat ni pardosaon ta. Sonay age halani itong-atongan ni jolma pardosa duhita. Jana ibagas dunia naguk dosa duhita. Totu lang urah bata. Lahu mandalani parguluhan ta si gano pari. Tapi marhitehon ni nat ibere ne bata ubata kesempatan lahu marhisah niuhur adong habarion bata majupakon ne bata ibagas hapasingon ni ijay mahumani hita porini PHP ni borat janah ngalut tumang hita mandalani guluta si ganu pare halani tonga-tonga ni dunia naguk dosa do hita nuan tading. Tapi ipasirsir ne batado pangurupion bata bani panorang haporluan. Artini ay irupi ne bata ipasirsir ne batado haluakon bata bani panorang haporluan ni halani ay anggo porludo bata malua kita kumbani haganupan bage-bage ni hamaholon asusahan sonay age parlajuan ibagas parguluhan ta si ganup ari marhisah ni hurmahita lahoroh mandopa kon nebata ase irupi hita bani panorangni amen martonggo mahita
Terima kasih mabamu Bapa. Malas tumanghur nami mancalohon hata. Nama pasing na pinadasmu huban nami bani ponarang sogoto. Halaniai. Pasu-pasuham mahatamu. Pasu-pasuham mahanami humani. Naman jalohon hatamu. Asimarbagkal. Pangarapan tingir ni hursona egi aporsayon nami. Jana. Ibagas hisah niur hanami tong-tong homa Bapa. Laho makorjahon. Aroso niurmu ibagas pargulmito nami si ganupari. Marite gorenak mo ton Yesus Kristo nami. Caloma nami rapakon tonggo nami. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata Bapa. Apa parsora ni tondui na pasingma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mabata ganupan bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salamat marliburan mahita. Jana pakihita matungon. Panorang sadarion. Mamakehon panorang namar kualitas. Rapakon hinalon longan ni uhurta. Salam.